too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH. For mema obibia akwaba sonkon ede eba too much GH so Ghana wahala dwumadi na ebre asose yede ebebe somo na se de mamunim no ade achibia yete ensefufo se tenti yensusu de yenyai eche eso ade biara eda na ne de yeda ekokosore ya de akote ya ene se eye sofo anase ni se de nipa odudo na eni no prophet Elisha Malope waba bonten achese o jubilate over ni releaser ye releasing no e dey free eye prison na ebusuafo mamunim se ensem we nyina eba ye emra eye Elisha Malope eba bonten di bebetu edwa esen APC sofo panya woda ano eye Reverend Obofour wo re eye ema wo munyinsen no mkokowu ewia wo machirade ebiem nso so no enkwada nso no ne ekeka ho wode ni nyina ebebetu dwa na numu a na oba bonten esa ebe retrieving the west ne back say de wo kan ye no enye sa na tie na wo pe hype enunti ene ma ni di sa edwuma na nso so eye Reverend Obofour wanfa asem no anye asem wo proceed ye edin sem no court e ma chese eye ensem no bebeto abontina chese ya jeli no eye 12 months na emra ye yi no no di e to eja se de ensem ne tie no enye saa e na ekọ no eye Reverend Obofour kwampo no what we stay ensem no se de ebe ya eye ni APC members no wo mo ani beje e wa anamonto a watuo no eho enti se de ensem no koya na se de eye Reverend Obofour ebebe kan no enye saa e na etie na ensem we ba ye mene eye apostle ajeman prempa dodo na nim ne se God's watchman ene si enkonya edoso ensem nimu ede wono susu na dwenchen etu eja na emra ye yi no ensusu no no a ebiem esa e wa hanuma ye ne no ebetwetwe nkomo afa ensem no eho eye sofo apostle ajeman prempe a oda the Bible Church of God 7 day anom ene yesim konya ye ba be pense ensenum enti e twa ebo aba ye ba ye de nkomodidie no ebe hihye too much ashafo akwaba biem ensa enko emamo eye God's watchman apostle ajeman prempe na wotime senifa so ayene no ebetwetwe enkomo apostle mema wakwaba ya we de enkongo ko de nsuno ye pa nyame adome so me ho ye onyame etiase de ade esa ade akyin ye ko ye ba nyina utumfo nyankopon ne kura ye muntie ye da erade ase na apostle what to say Elisha Malope say no ya granting ni dola wa babontin oh me da se Chris kapa na mi shira ahwefo nyina nyame nhirihira mu na etiefo adwumayefo nyina edimu nu Yesu Kristo mogem amen masore ma nyina so me chia mo pebi o bisam se Malope ya granting ni be edeni kotum se de ni sam ni si bae no edeni kotum no ya ina edi hu abobo abre na me ya se sofo de ni ya sofo aye no bone na mfa nche na watabu na kotu prison de ya no metisem ya anya me de enso so de be sie bia no de nyankopon ase na se ya yinu nyebe onimi akasa okay onimi akasa nwa ya se ofie enti nyame adum waba bia to boko enti yi no apostle na obabontin ne nsem a ye titie ebie ye se wote ane eye Reverend Obofour eto stay ensem no na chese enye se ye fiti prekopa na ye bu nukumfa na ye bu nukumfo se won konkodam eye 12 months na ya na se 1 year no nemom ye de enhihye ye to akwan mu se se wonya eye 6000 dia
wo betimi ayeden abefie na wanya momu a na obeserve that 12 years no na so Reverend Obofour Babont no wa mama mekanisa wo magana fo nyina te say chia like 20 edi na tuma wo serve 12 months in labor dent na be maso pani obeye sa de we de a kire wiase say wetimi edi sa adwuma sei me da say akuya ohun say nipa e wo wiase egu ahodo ana sofu dwuma no so ye betoy title ohun to obi timi kura so wetimi reverend bishop archbishop iteje obi atimi fabi so ohun but any esu ni ban ya uni no show no said you rade a kire no na je so we Yakobon sofo so enipa no odina kotum so oti ase odina kwa kotum wanka se sikatua bi wom nokre ya ntene sa me enra ya na Elisha ofre me eno obon ma ne nyina said ye ya okodem a wasan so aba ya che se ye fine no 6,000 that titino 60 million anyway nya ndi Obofour no oni se ba o mi 6 kan nya de obenya me de na wo antimi anka antino wo antimi an kire musa so o ni se nya de obenya wo nya nso wo nya ene edi no kotum won ndi wo nya na edi no kotum no ena odomvuo bi Onyankopon enam so ene wo hunu mobo ene wo tue sika na ma no ena yeyi na ba ya wo si cheze beche 2 weeks mu ani eni 2 weeks no koko dem a wasa aba so ndi mi de nsam no sania esitie no ewiase no ahumobro asa so hu ye hu ni ba wurade say don yonko sem ese wo hu on First John chapter 4 verse 20 so wo say Onyankopon a unhu no wo so wo don na wunua na ne to ne koba ono de wo no no ebeden na abedo Nyankopon a unhu ne da so eno asofo no ani Kristofo se ye niema bi saa enye so ni sesi ano nyame nchaado waba nti waba ne de na jese ida Nyankopon ase so abusuafo Elisha Malope ye be frɛ no ne no atwetwe nkomo na abusa ne ensensem bi a emma okokoda prison ebeto edwa no ye ne no atwetwe nkomo de afa ho entimoma ye nkɔ ne nkonkotie ne nsɛm ni ebi Yeah, hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho Elisha Malope ni. Me pacho me na me kase. Okay. Ye mu nuaba ekweskapa too much GH na me no wo twetwe enkomo no. Oh, okay, you. Me pacho ye nya nanti ye say ye yiwu e de free prison. Ye fine na ye de fine no 60,000 no when ye ska e de akwa kotua. 6,000 sorry when you sky dia kwa kotua ma say ye yiwa wo efie na ye pese ebusa wonsemfo akakra ebi say ukopie mu e wo prison ho no nkita hudie ben e na wonya ye ne yesu ehunu ben na wonya e di free ho no Vedas and say we can go for sometimes so yeah there any fancy affair and some year by ebi kadi ye ebi saka dia ende okay she ono dia menya bebre na nsana meka she ono na menya wo mo no ye se kan ne bi o se mo bia mblemu Reverend Obofour o kan bia so efiri se obi ne bu ni bebi se ye yi kwan no efa wo fie mo dia o se contractor na ni kwan ni but ekofa wo video mo dia o se eno ano na ni nyina no se Onyankopon Yesu Reverend Obofour
sɛ ɔkɔkyerɛ me adeɛ ɛwɔ hɔ. Okay. Nti hunu a manya nso afiri mu ne sɛ onipa wɔɔka asɛm a be very careful. Ne nyinaa no sɛ obi betumi abɛka asɛm bi ɔno wɔnya asɛm but wɔwɔ deɛ wɔkɔka bi a de same asɛm korɔ naa no wobɛkɔ akɔnya ho asɛm. Nti meka kyerɛ ɔma ni nyinaa sɛ deɛ womfa w'anim muyɛ no ɛnka no koraa no mekasa ma kristofoɔ sɛ ɔsɔfoɔ bi ɛyɛ nneɛma bi a ɛnkɔ yi a yɛmfa nyina mmɔnten nka bio ne nyina no sɛ wɔdeɛ members a bɛdi mu nsɛm no ka nkwagye asɛm ka deɛ nyame de asoma wo ɛkyerɛ wɔm ɛno ano no na asuahunu bio nso a makɔ akɔnya wɔ sɛ mɛserɛ aban no sɛ prisons no ɛnyɛ ne nya ɛnyɛ ne sɛ ɛberɛ a mekɔɔ hɔ no mehu obi a wadi 80 years papa panyipa a wadi 80 years a wɔsa yade akorɔkyes ɛsɛ ɛnamotuo obi nso awia ɛwɔ fam a wɔda na saa nnipa wei no nyinaa da prison a ɛyɛ very bad wɔ ne daberɛ mu ne asɛ ɛdɔɔso obi wɔ hɔ koraa no a asɛm a yɛde ne bɛbɛto hɔ no koraa no ɔyɛ innocent of the case because aberanteɛ bi a na ɔsusu na asɛm kyerɛ me no ɔkyerɛ asɛm ne mu no ɔsunsa bodua frɛ nso bobodua nyinaa ɛwɔ hɔ sɛ yes sɛ asɛm no ɔnimu hwehwehwehwehwehwehwe akɔyɛ te sɛ obi yare da kwan na watam na akɔto hospital na nipa no tirim onimu ho hwee but yɛde ato ne nsɛm ɛda kɛsɛ obi wɔ hɔ nso a just ɛyɛbrɛ ne sɛn mobile phone anaasɛ wakɔtɔ adeɛ bi a ne boɔ nso mbɔ bi ɛsɛ adeɛ ne ɔkorɔ no instead of sɛ bi aba no bɛtumi aboa sɛ saa nnipa no mɛyɛ adwuma ma wɔ man no nti aka no ne yɛde no akɔ akɔtom for just mfie bebree ɛne adeɛ nti mefa me makɔnya sɛ nyame ɛfa so sɛ ɔkɔkyerɛ madeɛ wɔ hɔ na maba abɔnkyɛ bɛka kyerɛ mpanyimfoɔ because obi ani hɔ a ɔwɔ wia so ɔbɛka sɛ ɔkɔ prison for visit sɛ ɔkɔ akɔda hɔ 3 days na wakɔ akɔhwɛ no ɔmɛ ɔhɔ no yɛama no kwan da nti me deɛ nyame yi so Reverend Obofour sɛ ɔkɔkyerɛ madeɛ wɔ hɔ na mɛde aba nti mɛsrɛ ɔmampane akufoɔ ado sɛ mɛsrɛ no yɛka bibi sɛ padantan wɔn a yadeɛ baeɛ ɛfa coronavirus ho yɛ quarantine kɔhwɛ sunyane training ɛnipa 1,000 and over ɛda ɛfie kakraa bi no 1,000 and over quarantine room wɔ hɔ no ɛnipa egu hɔ no nimifoɔ na is about 46 just a single room sir yeah, just a single room 46 people every cry 52 just a single room but you are here now say any player didn't see about now when you coronavirus imagine that when you did na here who no dibe wura wa onko different na different na nyadi the government is there on it judges in kasa na so mbeye mmara foforo yɛ wade bi wɔ hɔ a sɛ nipa no yɛde no kɔkɔ tuma so twe bi wɔ ha ebi a wɔmmra bɔnten ɔnkɔ san wɔ police station adeɛ kye bi a ɔnkɔ san na ɔnyɛ adwuma mfa mmoa wɔ man no I think sɛ no mo bɛba mfa so because meyɛ ne investigation wɔ no convict yɛka convict obi a yɛasɛnsɛnsɛ ne biara no ɔyɛ aban bia the payment anaa na di sika aban de ma no ɛyɛ 18,000 that is 1 cedi 80 pesos wa imagine 1 cedi 80 pesos. Wa imagine. Enti me kakra meka no nemo yo mesramo mo bia bremu Reverend Obofour nyame yi si no me kwaka de emma keke nti obi amde mo no the bloggers and run kaza one of TV station already news, but bloggers need to sound. They should be very careful. Bloggers, they are marketing your mom and Monka. Mom need to catch it and find the means sense in the moon. I put to Kakra with the mammy on bloggers. Okay, me pacho jina so kakra efamaye. Emra ukokoda prison no yenya ninti ye bi say na ase wajimu kan wo kakra eno so no kra ben ne wo. Okay. Me no make here.
because I'm not going to officers need to go on and say, hey, because I'm not going to move on the time here. I mean, you try to your back on the well. Hey, Malope, you know, my social media. Oh, okay. You understand what I said? Boys and never father for an amada. Oh, okay. Now, already, so now me treat me bush hair, me just treat me pa. Okay. And you know, man, you know me treat. Anna, baby, over the next night, I know movie video interview me no. And so your own computer building. Okay. And see, Anna, secondly, you see any podcast and say, always be of this Elisha no. Me need the Quran and the dress and they don't go there. And the only with that dress and they think say, it's an American. Okay. And you'll be not put here to castle being Casaba. Elisha only the Quran. The dress and the number one. Okay. And you move on that way, no movie say the visa and the battle and just I just one more than wo prison wo. Yeah, and I just one more than wo prison wo. Maybe I now board down at 2 weeks here, maybe I take continue. Hey, I guess I can no problem when it's I would have put the prison. When you come out, you make up when you are some cutter. Okay. But don't put the pretty good prison and cut that out. Seriously. But don't put the good prison. That's the president, you know. Oh, on your mama, your friend is there. On them, and what will Bobby? You didn't quite near reporting in another was any kind of what I'm saying, you never come to me. Instead of saying, you didn't cost a Catholic in the you know. Yet number to say power on it will be an item with down and the end. And he praising a one and for whom but you have to tell more sick and it's serious because of what I'm. But you have to do also or my you high sentence or big 60 years or big 80 years or big 150 years. And the why I sentence of 12 months. Only 24 weeks here and that them one. Oh yeah, dear. The way they were like I say, we be to the another any panel who won't who don't want to or you condemn on my one you. They were no officers and never echo. And the me okay. Okay. Now, a quite ben na offer so with me edit a year with 6,000 now with me the free honor. Ah, you. Quite am a so there. Also for bomb back. I don't know, use of the winter money this year. No problem. Okay. And you're a over the year, but I don't know about Okay. I also for bomb back. Oh, okay. Nobody didn't cry this year. Or no, and I say, on one customer, but on a him say, fine, and also. And later on, no, some will be say. Yes, he likes that. As you more kind to moon conquer, mammy say, I'm fine. Don't buy and I say, and Tessa, don't cover for Panama and so on. To find us so. Indeed, I did Chiana or some other woman with you, and I say, Elisha and Marabon to me. Imagine a home here. Indeed, one thing I can you say, maybe to me, Elisha dear, I know that it was the will of God. That you can't even use a thing, chapter of Castidiano, so by fire pass by your band in your mind, you know. Next chapter may call, but they made a make call. Say, move from into another marriage, and idea they, you know, what Reverend Obofour and something. The media is Dragana for, and then bloggers are with you. Move beyond the Reverend Obofour. The issue was not true, but Yami used to start say, Elisha and Kosha de Emra, so that we can be Kasa. I think that is all. Yo, Elisha, you better was say, and repemunu say be about Bontia, your best and so afro, tia the uncle did you know Ebesia. You, that's yes, yeah, that's bye. Abusia for a year, you Bema, Elisha Malope, and a yaneno, a chichen, El Cobono. Into your call a year apostle, so Nyakota and Comodiano as apostle. Yeah. Maybe say, yen I assume. The radius is over here. A prison that is enough for Jawako. Oh, Sadia Roa, Uncomuda. And to say,
yin say ne awo okay simple be ma bia wo say o kan say awo ya yin say ya be ma bia nwo bi dawo yin say da ba say na de sitie no e say o kan straight nka say be ya so entina ma me ka say me ko order prison there me ko order ba sell there ma de da kakra say so prison is so say na o den entina ma okokoda o ya me yasem Samu oh ya chimi Kumasi e me to SES ayi Kumasi Central Police Station esoro Pristia ya chimi Takradi ya chimi Accra ya chimi Accra di omo de me call AMA no mo call loko me da ha kakra ene me de nyame asem nta na ya chimi ya sima ko kan de enka say and awun say o man mpanufo ne asofo mpanufo no mo ntam pen kore what you say obi a ono kan kore no Kristo edi enti ne ya kire no enukure ya na o ka Matthew 26 no 1 to 3 a o say asofo no asofo o man mpanufo ne asofo mpanufo eko tu agira ko hia o pani kaifa ben koye conference so mo nam nyansa so aba kiri Yesu okunu asofo mpanimvo ene o man mpanimvo edo mu hia no ene Judas ekọ ho de okọ ba bi omo no ene o carry ska 30 pieces of silver ene o de man no ana fe ono so yan France ene saka ni sika dia you do his job ene o va kwa mesina on ja onu su ko yi ni man so endi actually and normally no say chiri nyame ni pa bia ya na etai gina o man mu mpanimfo ene asofo mpanimfo okay o mu ne di say aduma Paul and Peter mi all guy o mu ye chi o mu nyina no o man mu mpanimfo ne asofo mpanimfo ene ye sad yo apostle ye beko ense na me nkotwa ye ho bra ye ba ye de beto Apostle yakwaba biim papa na yetie eye ne nsem a no wo keka na asesese na se hu bi abo no oka na hono obi amfa so bo na ambo eye Reverend Obofour hono obi amfa so bo na ambo Reverend Obofour hu ne say ye hu bi because of the oka ya e man ko da prison no be so be ka bibi e be kwa na no be kwa ko yi ni kan nti na wo twe ne ho afiri say yo wa kanu so no kre ene wi asen so no assembly ni so no boni mu na ni yie mu so ka bibi say na okoye no bofo de no koye no osia ni ma bibiri timi emre mu no ni ade ni okay the atian say wi ase de besi bia no e wa se kire wo Nyankopon so mu wo Jesus o kan say obi be yina ma e di obi yina ma no onue say ni pa ne ya ngono kura ankaye enye za no kai say ene se wa nyina ma nso a obi a nyina ma nso a enka nipa ye nyankwa ene di obi yina ma nso no onue eye two issues akwai ti se sunsumu no hunam fam asem mo kai ndi se eti se wiase unu nu ato na woyina ma so woyini ma wa ha eye bone okay so ena woyina ma sani pan wa ha no pa na zuyi ma no eko edi bibi pebi so e bai tem ka sa sembi ni boni mu na ni yie mu a Yes Kristo wo obewu ma adasama no eyema adasama nyina obi nso na yi ni mai okay eno no ase sa nipa no onue eji oti wiase a ye careful se bibi mfa so okay na che se ye metiwasi ya eye Elisha nyese suru ana se suru na osoba na emum ahweye na wo ye ahweye okay we say Matthew 18:7 no we say sunti dia 20 ewiase nue le twase sunti dia to obade nanso de nam no so a suntu de ato beba no onue so den ya bibi ebeba
asemboni be si wiase na wo abokọ akọfọ aba no wo enam so be ba no due asa asem bia so de e de ebe no obi sa na tie so sami wo Nyankopon aka no ntina me ka se sunsum ne honamu eye asam no eye adwuma hodo mienu Yesu Kristo ni wo no eye so enti ne o se obi yi ni mai tu nu ate ho no a ya hwe ye no wan kan wan se mo na se wan ko yi na ama wan fa na mfa kwambone so hu eno so na wo nipa wo hwe ho ye pa wan nyam che no enti se Elisha no se no wo sua de 2 weeks pe no okọ hunu bibi eno no o kan se won pese o de no ho be hye ensemu na so be bibi a ensem fata wo se se no na dwena ay different a lesson because it's a lesson to him so ze wo sua bibi enti se no obeye nyame adwuma onim kwan baba so a obeye nyame adwuma so hu eja yemre no e ko bebre enti fafutu a wo de be ma eye Elisha ne nsem o kan ye no do mbusu betimi aka de a champion fo a wo mo wa abem so watimi de atodwa na o do telephone number so etwa to yo me da si o sisi a de on say Elisha me de metima ka chen say aboa bi nkawa on fe ne sen kyerɛw eno ho so ena ewiase aye wo no onipa bia ewo no dofo ewo no tamfo so hu Luke 6 verse 26 was say nipa nyina nso kasa wo hu yi a due utiase nipa nyina ka ho asem papa anya kura ewurade say saa no mo de adifo atrofo na edi kan no enti adifo atrofo no say wo say tambia wo mu eya atrofo no wo mu nka no kure no amanfo epe wo asem ebo mo abaso eka mo asem papa nko a so tiase na obi a be ka no kure so obesum nyame ye no wo no ye nka ho asem papa tambia be ka sa tia wo enti ye ka ho asem wasi ye ka ho asem a nipa nyina ka se wo ye pa due wo tiase enti ebi be ka se program aye interview a uguso a wo ye wo hwe bi a comment yankofo ma no obi okura obedi odidi matam obi ka fon teme obi nso ka asem papa enti mito a me hu comment ni bi a no mani age wo mo ye kan ye nka ni ye no ne mani age no no ho because Christ and minimum dia Christ aka kire me so tiase enti me de no nso ho me ho so unti Elisha no aba won hwe yi ena asofo nso adwuma na ewo ho na ye no ene abamu nipa no nso so wo mo nso hwe because abamufo oman mu mpanimfo ene asofo mpanimfo ene omu kotu agira se omu nam nyan sakwan so ebe kiri Yesu Kristo ekuno ene omu nam nyan sakwan so kiri Kristo no omu kuno ene Yesu Kristo o pe wo omu kuno pa asofo mpanimfo ene oman mu mpanimfo ene kum Yesu what you say yes omu ne di se adwuma no enti e se nipa bia wo hwe ho ye ti asofo ene oman mu mpanimfo ne ye ne adwuma na ye no mum ye enfe ndansi fom ne ba bia no kra ne de bia ye mfa nto enti se ye ne sa asumdwe beba ni atemdidie kasefin se de Elisha ko kan ye ya na enye ya ko fa assemble na wakọ da fiase enye so oni atemdidie dida social media we anu o ka fun chewe no didi wa atam no enkosi hwe heaven no ebeba wiase wie ne beba ko ha ni nyina no one day it will end. Okay, apostle for number 2 intimi number eminian modofo oni ahfo apostle adma prempe the number 0544 262614 0544 262614 ena 020 70 211 020 70 211 idamu ina sinyami sham amen
Abusuafo Apostle Ajuman Prempe a oda the Bible Church of God Serving the World in Kanyaka so Tuba Junction ena yene no etwetwe enkomo no eye Malope Elisha wono so ena ye friend na yene no edi eye enkomo fa efiase da okokoda yene enoma wasuade afiri ho no eno so de ne die etu edwa adwentwe bia wo no betimi de abatuma gin comment section share your videos yi fama adofo no ne abusuafo ne enafofo enyina mema remfin so Obofour ye Instagram page @tumagh_. Na emrepem ne dwumadwe nche nyina ebetu edwa ede amamu me amede dwumade ho chia me midin ene akua sika padasene yebesane hia.